Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom YouTube kanalu. Ovo je specijal za 20 saba. Hvala vam puno. Ja sam mislio da neću uopšte da stignem do 20 saba, ali eto, stigao sam. I povodom ovoga napravio sam specijal. Dobro, nije baš neki specijal, ali napravio sam igrice koje vam ja preporučujem. Tako da možemo da počnemo. Na prvom mestu je Call of Duty jedinica. Znači, preporučio bih vam svima. Znači, ja sam je igrao i oduševio sam se sa igricom. Mnogo je dobra i preporučujem je. Vi ste, ko ne znam, sad ću da vam kažem, vi ste tu Rusi, možete da budete i Amerikanci. Ima neke misije s Rusima, neke s Amerikancima i ratujete protiv Nemaca. Ja mislim da je to prvi svjetski rat ili drugi, ne znam. A na drugom mestu je Call of Duty 2. Tu ste isto možete da budete Amerikanci i Rusi protiv Nemaca isto. Ja nisam prešao celu. I u Call of Duty 2 ima više misija nego u jedinici. Na trećem mestu je Medal of Honor Elite. Znači, to sam samo igrao 5 misija i nije mi se uopšte svidjela igrica. Eto, znači, pogledajte na internetu šta je Medal of Honor. Dakle, pređemo na četvrto mesto. Na četvrtom mestu je Counter-Strike 1.6. Svi znate za tu igricu, nemam šta da objašnjavam, preporučujem vam multiplayer da igrate, eto. Da se bacimo i na peto mesto. Na petom mestu je Stronghold Crusader. Isto vam preporučujem, mnogo dobra igrica. Ja sam igrao single player, multiplayer nisam igrao, treba vam neki kodovi kao da bi mogli da igrate Counter-Strike, Stronghold Crusader. Tako da eto, preporučujem vam i tu igricu, to je strategijska igrica, mnogo dobra, iz ptiče perspektive, pravite svoju vojsku i idete u ratove protiv drugih. Na šestom mjestu je GTA San Andreas. Isto vam preporučujem, prešao sam cijelu igricu, mnogo je dobra. Više vam preporučujem da igrate GTA multiplayer, znači GTA San Andreas multiplayer, GTA Samp. Na sedmom mjestu je GTA 3, GTA Liberty City. Mnogo dobra igrica, isto vam preporučujem, puno vam preporučujem igricu. Da, ja mislim da nema multiplayer, ne znam, nisam je prešao cijelu. Na osmom mjestu je Minecraft. Znači, preporučujem vam isto da igrate Minecraft, znači multiplayer vam preporučujem, ako hoćete nešto da se zazate, igrate na single player ili ako hoćete da igrate survival. Na devetom mjestu je Halo Combat Evolved, ja mislim da ne znate, tu se radi, vi ste kao jedan Master Chief, nisam je prelazio cijelu i vi ste kao u nekom svemiru, imate kao Cortanu jednu i ona je kao neki u tom svemiru i ona ti priča kao šta vi trebate da radite i onda se borite protiv nekih vanzemaljaca. Idite na internet i vidjet ćete šta sve ima. Znači, Halo Combat Evolved to je prvi deo, samo što ima i poslije ima Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 5, ja mislim da ima i 6, ne znam stvarno. I na 10. zadnjem mestu jeste Counter-Strike Source. Preporučujem je puno, ne znam baš sada da li će moći svi kompjuteri da podrže tu igricu, mnogo je dobra grafika i preporučujem im svima da igraju, znači preporučujem multiplayer da igrate dok se ne uvežbate, znači prvo se uvežbite na botove pa poslije igrate multiplayer, tako da eto, to su tih 10 igrica znači, koje sam ja preporučio, znači snimat ću i drugi deo. Ovo je taj specijal neki mali za 20 saba, tako da eto, to je to od ovog videa. Ako se svidio, lajkujte, šerite, subscribeujte, još jednom hvala vam za 20 saba.